көтөргөнгө, жаштарыбызды үндөйбүз. Мектепте Манастан өлемес. ГКМБда иштеген биздин байке эжелердин арасында Манас айтуу, Манастан карасынагын Кудай буйрса жоокерлер арасында, кызматкерлер арасында май айында уюштурабыз. Андыктан биз Манасты кесибине, жынысына, динине, расасына, жерине, жөнүнө карабай, бардык кыргызстандык Манас бизе деген чакырык менен өлкө башчыбыздын жүргүзгөн саясатын улап, элибиздин руханий улуу Манас баянын жайылтуу менен бирге ар бир үйгө, ар бир мекемеге чейин жетебиз. Onsuz gelen çoraba, cakası halkın cengices, hoşbadan matırlıydız, 11 biz ormanas, arsız gelen çoraba, arabayı kazanlar, çaldırak böyle sana, kamışlığa konduyak, 11 biz ormanas, arsız gelen çoraba, karıştırlar. Kılındın göğünün özünü vurgan batır. Angemedi kendini ucuz vurgan batır. Ömürleri uzun bolgon, altın doğurdu kalkıma jalkıma eli jurtuma ör. Kılgansız göbeken molundan